King speech ng Vice Mayor Brens Gonzales king kick-off ng Giant Lantern Festival, binidala reng ni pasang resolusyon at ordinansa ng City Council. Ay ng balita. Sinigurado ng City of San Fernando Vice Mayor Brens Gonzales na balaus ing dedikasyon ning 9th Sangguniang Panlungsod king pamagpasa king kabilugang 45 resolusyon at 7 ordinansa kilugnamo ning adwang bulan o July at August ning 2025. Agpangkang Gonzales, papakit na kanuniting aktibong partisipasyon dareng miyembro ning konseho para king panyulong ning syudad at kapakanan dareng Fernandino. May report tamo po ing 9th Sangguniang Panglungsod. We are very committed, we are working, we are sound. Almost only for the months of July and August, we have passed 45 resolutions and 7 ordinances. Makanyala po, kadedikado rin kakatamo pong newly elected councilors at siyempre po kayo pong Vice Mayor. Magobra kami po for the sake of our City of San Fernando. Pepasyag na iti king kick-off ceremony ning Giant Lantern Festival o GLF 2025. Nung nukarin, tinagunla naman keti reng opisyalis kabilang na reng City Councilors. Pepasyag na naman Vice Mayor Gonzales na maulaga ing suporta na ning lokal na gobyerno bang apasiknangan pang lakwas ing tradisyon ating kultura at turismo ning San Fernando. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.